Antes nagtakop ang ika-14 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsuwestiyon si Senator Judge Mig Zubiri nga ibalik sa alas 3 sa hapon ang trial o konsayluhon sa alas 3 sa hapon ang trial. Samtang pati gayon naman sa alas 10 sa aga ang ilang legislative session. Inibangod kaangay nga limitado ang ilang ation sa trial bangod may ara sila sang ginapaabot nga sesyon sa Senado. Suno sa Senator Judge, importante nga ginhatagan sang husto nga oras ang trial, agud mas mahibaluan sang publiko kag sang korte ang bahin sang prosecution kag sang defense team sa mga alegasyon batok sa Vice President. Gilayon man nga nagrekomendar sa Senator Judge Pia Cayetano kag Senator Judge Camille Villar nga mas maayo nga istoryahan na lang ini pinaagi sa caucus. Pahayag naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero, posible gid nga magbago ang schedule sang trial, apang importante nga maistoryahan anay ini sang maayo kag mapahibalo ang mga partido nga kabahin sang proceedings. Madumduman nga ang unang schedule amo ang alas 2 sa hapon nagaumpisa, pangginhalin ina sa mas maaga nga oras ukon alas 10 umpisa sang Hulyo 29. Having the sessions for the impeachment court in the morning, we have to put a halt because of the session in the afternoon. May I make a suggestion that in the last week when we did our sessions, we only took about 2 to 3 hours the most tackling our legislative calendar. May I make a suggestion that we move our legislative sessions in the morning at 10 and then have the impeachment trial at 3 in the afternoon so that we are not hampered by our legislative calendar. When discussions such as these are important, when you present evidence and the cross will be done by the counsels for the respondent, hindi po mapuputol yung kanilang discussion. Mr. President, hanggang sawa tayo, pwede tayo dito from 3 to 10 ng gabi. That way, lahat ng tao po ay makakapanood din ng mga sagot nila. And at the same time, we can do our work and maybe hasten the proceedings of the impeachment trial, Mr. President. That's my simple suggestion. And I would like to make it into a proper motion, Mr. President. Of course, giving leeway to the Senate, to the impeachment presiding officer, which days he would want to do it, Your Honors, my dear colleagues. Ang kabahin sa naging suwestiyon ni Senator Judge Juan Miguel Mig Zubiri.